بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسيب جلب تدبه إن يتي الله تبارك وتعالى tawnu ɗo en lewru sumaye eɗen torimo kanko jomma tabaraka wa taala yo newnan en horugol ndu ha ndu timma, horirano ndu duwa horirede noon, o jaɓana en dewal ngal, o waɗana en ɗum ɗo hara ko laaɓan ɗum mo kanko tabaraka wa taala. Nde wonno kanko joma tabaraka wa taala wi kullu amal ibni adama lahu illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi. kala gollal ɓiɗɗo adama ngal ko kanko jeyi, si wona korka kan ɗon ko min jeyi ka, ko min kadi yoɓata ka. Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maaki dambugal hino ka aljannaji no windi ɗon babur rayyan natirta ɗon si wona yimɓe horanaynoɓe allahu tabaraka wa taala ɓen. en tori joma tabaraka wa taala yo jaɓan en korka kan, o yafano en dunubaji ɗin, o hawto en ka aljannaji makko ñande tawi en wawana hoore meɗen. si feƴƴi ɗon ko yewten fi mum ko yowodiri e taƴugol ngol ma huntagol ngol. taƴugol ngol ka sunna nelaɗo sallallahu alaihi wasallam no yiɗa nde on tigi taƴirta tamaro ma ɗum o taƴira ndiyam. karamo ko ɓen inni hikma ko woni sabu wi'a yo taƴire ndiyam ma taƴire tamaro, wo sabu hino weli tawti ɗon hunde welde nden ko heewi kon haray no laɓɓina gite ɗen. karama ko ɓe wiwo ko ɗum waɗi hikma e taƴirgol tamaron. ɓe wi amma ndiyan ɗan hikma muɗum on ko sabu tawde logiji dande nden yoori sabu nange wulnge ngen e ɗonka kan. joni noon on tigi yara ndiyan ɗan o hoyna dande nden yahoya kadi heyre on tigi hoyna heyre nden itta ko satti kon e ko yoori kon. ndiyam ɗan hino mari golle jane ka nder ɓandu. joni noon haray huntorgol goto taƴirgol gotum e ɗiɗo ɗiɗi ko hunde labade. on tigi tinnora ɗum ɗon, no ƴeeya kadi e ko duwaɗe watta ndeyla ɗon, wondema on tigi no hani jangude du'a si o taƴa. ɗum ɗon ɓuri labede, ɓuri moƴƴude. wano hadith arɗo ka nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki dhahaba dhama'u wabtallat al-uruqu wa thabata al-ajru insha Allah. oɗo du'a hino anda buy no hunji oɗo ma ɓe gollitirde mo. karama koɓe ɓen wi wo oɗo du'a
ko ɓuri heewde kon ko gollitirtamo ko yimɓe taƴirooɓe ndiyam ɓen. sabuna dhahaba dhama'u ko firi ko ɗonka kan yahi. dhahaba dhama'u ko ɗonka kan yahi. wabtallat al-uruq logilogiji dande ɗin ɓuuɓi sabu yahugol ɗonka kan. wa thabata al-ajru baraji ɗin tabiti ɓaawo ronkere nden iwi ko itti ronkere nden ko taƴugol ngol. tabu ɗiɗo hino jokkodiri. tawi on tigi no hoori ara himo ronki himo wondi e ɗonka ɗa nden no yootkin, si o taƴi o satta. joni noon si o hooriri no tañƴinori noon ko noon Allah subhanahu wa taala yamidiri yo hoorir, o taƴi o satti haray mo jorti ka baraji ɗin tabita. ko ɗum waɗi si o wi ɗon wa thabata al ajru baraji ɗin tabiti, o watti ɗon inchallahu sabu tabitugol baraji ɗin ɗum koye kodduri Allah woni. na horuɗo suumaye wo tawata o heɓi baraji, no woodi horowo suumaye mo tawata heɓali baraji. nelaɗo maaki e woɓɓe goo heɓali e suumaye mum on si wona ɗonka e heege. ɗum holli wondema no woodi woɓɓe tawata horoɓe ɓe tawata ɓe heɓata e hunde baraji immorde ko ɓe golli kon, sabu tawde haray ɓe golliraɗi no ɓe duwa gollirde no. yalla dandu en on ɗon, Allah dandu en on bone ɗon. joni noon si tawi on tigi jangi oɗo du'a ko watti ɗon wa thabata al ajru wi inchallah, sabu honnum sabu kodduri e Allah joma tabaraka wa taala. oɗo du'a hino jange fi huntagol ngol, kono karamokoɓe goo ko yaari wondema oɗo ko fii neɗɗo taƴirɗo ndiyam. wono imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala ko non ɓe makiri, wono imamu San'ani rahimahullah ko non ɓe makiri, wono Cheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin ko non ɓe makiri wondema oɗo du'a ko hertori ko neɗɗo taƴirɗo ndiyam, maɗum neɗɗo wonɗo e sa'i mara si tawa nangue no wuli moƴƴa. ɗon jangata oɗo du'a. sina ɗum ko du'a hombo on tigi jangata ko yo wi'u allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu. Allahumma laka sumtu, Allah ko an woni ko mi horani, wa bika amantu, ko an woni ko mi gonɗini, wa ala rizqika aftartu, ko e arsike ma woni ko mi taƴiri, faghfir li yaafola ma qaddamtu, ko mi ardini immorde dunubaji, wa ma akhartu, e ko mi mari waɗugol ha mi maya. idan oɗo du'a no mooɓi fof fi huntagol ngol ko oɗo on tigi du'a hanude dollorde ɓaawo oɗa hino hertinana fi wano nangue marasi e ɗonka
oɗo hertinanaka oɗo no mooɓi fuu. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu. Ntigi janga oɗo si o taƴa o wiya bismillahi o ñama ko ñamata o. si ko tamaro si o heɓi wootere ma o heɓi tati ma o heɓi jowi ma o heɓi jeɗɗi ma o heɓi jeenayi, ko ɓuri moƴƴude konko fuujude ɗen. mo faala kadi mo wawi ñamude hara no timmi wootere o ñama ɗiɗi ñama tati o ñama nayyi, ko noon ko ɓuri moƴƴude kon hara ko fuujude ɗen, wootere ma tati ma jowi ma jeɗɗi. joni noon taƴugol ngol ko ɗum ɗon yiɗa si on tigi juula, ko yaa taƴu si juula. sa juuli on tuma non ñaama, ko yaa taƴu si juula. ndo woni ka sunna nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam. nelaaɗo maaki seerata mofte ɗen hino e jam, fodde ɓe yawni huntaari ɓe nenni sullaari. la tazalu ummati ala alkhayri ma ajjalu lfitra. seerata mofte an ɗen no e jam, fodde hiɓe yawnude huntaari hiɓe nennude sullaari. yawnugol huntaari ndin si noddinama eme jettuman taƴa, taƴa ha gayna on tuma non juula, imma tamaroje ma ɗum ndiyam ɓuuɗan ma ɗum ko heɓuɗa ɗon goɗɗum ngo ko wawa taƴirde o si wona ɗiɗo ɗiɗi, mana si tawi a heɓali ɗiɗo ɗiɗi ko heɓuɗa wo ɓawtu ɗum. kono eto taƴa si juula, ko ɗum woni ka sunna. haray ko noon on tigi haani waɗirde. o toro kadi o wagutu ɗon ka o huntoto ɗon kala ko tori ɗon Allah subhanahu wa ta'ala ko e kon jooma jabaraw ka taala jaɓay. o toro ɗon Allah moƴƴa o taƴa o yaha noon o juula, o arta o ñaama embere ko o faala ñaamde ko. haray ko ɗum ɗo wonno ko mi faalano andintinde fii ka sengo huntaari. insha allahu taala haray en arti e toɓɓe goo kadi e toɓɓere nde mi faala andintinde ɗon ko raɓɓiɗi ta yimɓe ɓe yejjitu janngugol qur'an e nder ndu lewru ɗo, ɓe tinnora janngugol qur'an. fi honnu nduɗo ko shahrul qur'an, ko lewru qur'an, koye mayru kadi qur'anare nden jeppina. allah inni shahru ramadan alladi unzila fihi lqur'an, ko lewru suumaye en ɗum tawata koye mayru qur'anare nden jeppina. imam malik bin anas rahimahullahu taala ɓe laatino si tawi woni suumaye hewti ɓe fermayno janginji ɗi. nena goto kala e huccito e deftere mum nden, goto kala huccita e qur'ana mum o lannowo nde laabi ɗiɗi, lannowo nde wootere, lannowo nde laabi tati, ittiri wakkilare on tigi nde. si tawi noon an a wawata janngude qur'anare nden nde fuu, janngu yer ko wawuɗa kon fillinnoɗa ɗum ɗon, naya janngu ko a wawata kono ko wawɗa kon jannga ɗum ɗon fillinnoɗa ɗum ɗon. ala ko no heɓira baraji neɗɗo jannguɗo qur'ana hande lanni e nder suumaye. kono ñande wo ñande heɓan Allah hay si tawi woni
ko 10 minutes bajjo ko hara ko 10 minutes goto heɓuɗa par jour mo janganɗa Allah subhanahu wa ta'ala qur'ana e nder sumaye o. Wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. E to heɓana Allah hara ko 10 minutes bajjo guduɓe e nder 24 heures on heɓan Allah 10 minutes bajjo ko ogginiɗa ka qur'ana ma janguɗa nde yeru ko wawuɗa jangude kon e mayre. Walla ni ko faqra'u ma tayassara min alquran, jange ko newani on kon e mayre yeru ko wawuɗa kon jangu ɗum ɗon. Sa oblige jangugol ko a wawata kon. Goɗɗo no lanna ɗo qur'ana haraw heɓali baraji mayre fewi, goɗɗo no janga ɗo gila inna anzalnahu ha bi rabbin nas hara ko yeru ɗum ɗo tun o jangi o heɓa baraji lannoɗo qur'ana ko ga woni kañum ko won ɗum fiɓɓuɗa ko fiyon no wonɗa e jangande. So tawi tun ko laaɓangol Allah subhanahu wa ta'ala a heɓay joddi janguɗo qur'ana hande lanni jangu embere ko wawɗa. Kono eto ñallal etaɗa ha heɓana Allah 10 minutes bajjo ko janguɗa qur'ana haysi ko sengoɗerol janguɗa na probléme. Eto tun e nder sumaye on fof heɓa ɗum ɗo, a anda si sumaye go'o aray tawte. Hada wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Nene goto mon on Isa Salmo Pitaware ya lemiro wonɗo Arabie Saoudite Madinatul Munawwara. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.